Cola, retro, Dobar dan, poštovani gledalci. U današnjoj emisiji naše TV škole web dizajna pričat ćemo o uređenju teksta uz pomoć tabela. Na samim web stranicama određene web lokacije tekst ili bilo kakav opis o određenim elementima web lokacije se često može formirati i često se sreće način formiranja kada se tekst pozicionira u jednoj koloni. Bilo da se koriste oznake za nabrajanje, bilo da se samo pozicionira tekst bez ikakvih dodatnih uređenja. Ono što je karakteristično za sam tekst, on se može dodatno poravnavati uz levu ivicu web stranice, centralno ili uz desnu, znači mogu se koristiti svi oni elementi koji su namenjeni formatiranju teksta kao da se radi sa određenim programom za obradu teksta, odnosno tekst procesorom. Pored toga što tekst možemo da pozicioniramo u jednoj koloni, program Microsoft Front Page nam omogućuje da uz pomoć tabela tekst možemo da formatiramo i postavljamo i u više kolona kako bismo na što bolji način predstavili određene informacije koje smo naumili da se nađu na našoj web stranici. Pa ćemo u današnjoj emisiji pričati malo o postavljanju tabela, odnosno njihovom formatiranju i samom uređenju teksta u okviru samih stranica. Za tu svrhu upotrebit ćemo stranicu koja se naziva tabela HTML. Standardno je, znači, postavili smo određeni baner na nju i pozicioniramo pokazivač, odnosno trenutnu tačku umetanja, odnosno unosa teksta ispod samog banera. Da bismo dodali tabelu, postoji nekoliko različitih načina. Jedan od načina je da koristimo komandu table iz linijskog menija i njene podkomande da bismo dodali određenu tabelu. Za dodavanje same tabele koristimo komandu insert, a zatim pod opciju table, čime se na ekranu prikazuje okvir za dijalog insert table koji je namenjen dodavanju tabele. Ono što je karakteristično, prvo uđemo polja za unos teksta rows i columns, znači za dodavanje broja redova i broja kolona. Polju rows možemo da vršimo povećanje ili smanjenje vrednosti kako bismo odabrali koliki broj redova i kolona želimo da dodamo u našoj tabeli. Ono što je karakteristično, u samom okviru za dijalog insert table možemo da odabiramo i određena poravnanja. Standardno je predviđena opcija default standardnog poravnanja, a mi možemo jednostavno da primenjujemo i ostala poravnanja koja su ponuđena, znači poravnanje uz levu ivicu ćelije, centralno ili uz desnu. Zatim, možemo da odabiramo veličinu, odnosno širinu same kolone, odnosno jedne ćelije, a samim tim i cele tabele. I to kod programa Front Page, odnosno u okviru okvira za dijalog insert table, možemo da odabiramo veličine da bi nam se prikazale u pikselima ili u procentima. Razlika je u tome što kod opcije in pixels time definišemo tačnu širinu određene ćelije, odnosno određene kolone, a odabirom opcije in percent, odnosno odabiramo opciju za definisanje u procentima. Pa ukoliko u polju za unos teksta ostane vrednost 100, tada će tabela u potpunosti popuniti prostor naše web stranice. Zatim, u istom tom okviru za dijalog mogu se definisati okvirne linije naše tabele ili se u okviru naše tabele iz dela okvira za dijalog background može na samu tabelu dodavati određena pozadina. Za početak definisat ćemo 3 reda i 2 kolone i nakon odabiranja komande OK na ekranu, odnosno u okviru dizajn prikaza, prikazuje se tabela koja sadrži 2 kolone i 3 reda. Pokazivač, odnosno trenutna tačka umetanja teksta, odnosno unosa teksta, se nalazi u gornjoj ćeliji na vrhu same tabele. I možemo da pristupimo unosu i upisu bilo kog teksta.
S tim da, kada koristimo program Front Page, postoji još nekoliko karakterističnih načina za dodavanje tabele. Jedan je da koristimo paletu sa alatkama Insert Table, čijim se aktiviranjem na ekranu prikazuje mali dodatni padajući meni iz koga možemo da odabiramo broj redova i broj kolona, zadržavajući levi taster miša i povlačeći možemo da povećavamo broj kolona i redova koje želimo da prikažemo. To je jednostavno drugi način za dodavanje same tabele. Jednostavno u takvim situacijama korisnik odabira način koji mu je u određenoj situaciji lakši i jednostavniji, odnosno za koji je prihvatljiviji. A pored toga što možemo da omogućimo programu Front Page da nam automatski formira tabelu, možemo iz menija Table koristiti komandu Draw Table, čime nam program omogućuje da samostalno ucrtamo tabelu i da sami ucrtavamo određeni broj ćelija koje želimo da se nađu u okviru naše web stranice, da bismo na što bolji način formirali sam tekst. Što se tiče samog unosa teksta, kada želimo da se krećemo unutar određene tabele, možemo da koristimo pokazivače sa strelicama, odnosno tastere sa strelicama sa tastature da bismo se kretali i prelazili iz jedne ćelije u drugu, ili jednostavno možemo da koristimo i taster Tab za prelazak unutar, odnosno kretanje unutar ćelija same tabele. Kada želimo da upišemo neki tekst, onda jednostavno pozicioniramo se u ćeliju u kojoj želimo da upišemo tekst i upisujemo tekst koji želimo da se u njoj nalazi. U ovom slučaju upisat ćemo nekoliko karakterističnih elemenata, odnosno nekoliko linija teksta koje bi se odnosile na samu školu računara za koju kreiramo određenu web lokaciju. I dodat ćemo novi tekst u ćeliji ispod. Automatski tekst se pozicionira određenim tipom slova, određene veličine, koje u svakom momentu možemo jednostavno da uređujemo. Za prelazak iz jedne ćelije u drugu koristimo znači taster Tab ili tastere sa strelicama. Ono što je karakteristično za jednu tabelu i tekst koji se u njoj nalazi, u svakom momentu ga možemo uređivati i formatizovati. Da bismo promenili neka osnovna svojstva samog teksta, dovoljno je da se pozicioniramo, odnosno dovedemo pokazivač do teksta koji želimo da promenimo. Pritisnemo desni taster miša i iz padajućeg, odnosno priručnog menija odaberemo komandu Cils Properties za definisanje svojstva same ćelije. Tada se na ekranu prikazuje okvir za dijalog Cils Properties koji nam omogućuje definisanje nekih osnovnih karakteristika same ćelije. Prvo, to su polja alignment, odnosno horizontal alignment i vertical alignment koja omogućuju da dodatno uređujemo, odnosno poravnavamo tekst. U ovom slučaju odabrat ćemo iz liste Horizontal Alignment opciju Right, čime se tekst u toj ćeliji poravnava uz desnu ivicu. Zatim, možemo da menjamo i karakteristike okvirne linije ili da u odabranu ćeliju postavimo pozadinu. Ukoliko odaberemo komandu OK, tada se jednostavno tekst pozicionira uz desnu ivicu naše ćelije. Ponovit ćemo još jednom i za drugu ćeliju, znači odabrati opciju Right za horizontalno poravnanje i tada se tekst pozicionira uz desnu ivicu. Ono što se još dodatno može uređivati u okviru samog teksta jeste da možemo za tekst koji je upisan u određenu ćeliju da promenimo font i karakteristike samih slova. Aktiviranjem desnog tastera u polju teksta kome želimo da promenimo slova ili karakteristike samog fonta, pritisnemo desni taster i iz priručnog menija odabiramo komandu Font. Tada nam se na ekranu prikazuje okvir za dijalog font u okviru koga možemo menjati karakteristike samih slova. Znači možemo menjati tip slova, možemo menjati njegov stil, odabrat ćemo font Arial, podebljenih slova, veličine 3 i odabrat ćemo i plavu boju kojom bi bila prikazana slova. Odabirom komande OK, tekst koji je bio u ovom slučaju odabran, odnosno jedna reč u kojoj smo bili pozicionirani će biti promenjen. Ili možemo da jednostavno selektujemo ceo tekst i isti taj deo ponovimo, znači odaberemo font Arial
plave boje, podebljan i ceo tekst će biti primenjen i promenjen prema onim karakteristikama koje smo podesili. Tako da kada jednom dodamo samu tabelu, onda je jednostavno možemo promeniti karakteristike samog teksta koji se u njoj nalazi, bez obzira što se taj tekst nalazi u samoj tabeli. Ono što je karakteristično i što se može zapaziti u ovom slučaju jeste da kada upisujemo tekst u određenoj ćeliji, tada program FrontPage automatski vrši promenu širina samih kolona, a sve zbog toga da bi kompletan tekst mogao biti smešten u određenu ćeliju. U svakom momentu mi jednostavno možemo da promenimo i širinu samih kolona i visinu redova u određenoj tabeli. Da bismo promenili visinu redova, jednostavno postavimo pokazivač na vertikalnu liniju koja predstavlja granicu između dva reda, odnosno u ovom slučaju dve ćelije u kojima se nalazi naš tekst. Tada pokazivač menja svoj oblik i prelazi u dvostruku strelicu koja je okrenuta na gore ili na dole. U tom momentu kada pritisnemo levi taster miša, po sredini ekrana, odnosno u pravcu te linije, se pojavljuje isprekidana linija koja nam omogućuje da vršimo povećanje visine samih redova. Držeći pritisnut levi taster miša povlačimo na dole i možemo da vršimo povećanje visine određenog reda. Ili, ukoliko želimo da izvršimo promenu širine kolona, u tom slučaju dovedemo pokazivač miša do same podeone linije između dve kolone. U ovom slučaju dovešćemo pokazivač miša između prve i druge kolone. U tom momentu on menja svoj oblik i sad prelazi u dvostruku horizontalnu strelicu okrenutu na levu i na desnu stranu. Na isti način, kada izvršimo pritisak na levi taster miša po ekranu, odnosno u prikazu dizajn, se pojavljuje vertikalna isprekidana linija koja u stvari predstavlja granicu između naše dve kolone, čime mi možemo da vršimo promenu širine kolona, odnosno da vršimo smanjenje ili povećanje samih kolona. U tom momentu kada otpustimo levi taster miša, linija, odnosno granica između dve kolone se pomera i pozicionira na tačno određeno mesto, da bismo jednostavno mogli tabelu da uredimo na što bolji način. S tim da kada na ekranu postavimo jednu tabelu, mi u svakom momentu možemo da promenimo njene karakteristike, bilo da se radi o visini redova, o širini kolona ili o formatiranju i načinu formatiranja teksta unutar samih ćelija, ali možemo da vršimo i određene promene koje se odnose na samu tabelu. Ukoliko nam je potrebno da izvršimo promenu okvirnih linija, tada jednostavno možemo da dovedemo pokazivač miša do određene granične linije, pritisnemo desni taster miša i iz priručnog menija odaberemo komandu Table Properties. Tada se na ekranu prikazuje okvir za dijalog Table Properties, u okviru koga, odnosno koji je identičan onom uvodnom kada smo kreirali i dodavali samu tabelu, a ukoliko želimo da izvršimo promenu okvirnih linija, to možemo uraditi u okviru dela border ovog okvira za dijalog, tako što bismo u okviru polja za unos teksta size, koje sadrži podrazumevanu vrednost 1, izvršili povećanje. Time u stvari povećavamo debljinu linije i kada izvršimo povećanje debljine linije, ona se automatski menja. Ili jednostavno možemo iz tog priručnog menija aktiviranjem komande Table Properties da umesto podrazumevane vrednosti 1 definišemo da to bude vrednost 0. U tom momentu naša tabela više neće imati okvirnu liniju. Znači, na ekranu se samo prikazuje jedna tanka isprekidana linija koja označava granice između naših ćelija, a okvirne linije na samoj tabeli više nema. Tako da jednostavno program FrontPage može učiniti i to da umesto okvirnih linija tabela ne sadrži nikakve okvirne linije ukoliko ne želimo da se jednostavno takvi elementi nalaze na našoj web stranici. Zatim, ako želimo da nam se u određenoj ćeliji postavi ili nađe pozadina, to možemo uraditi na taj način što bismo jednostavno aktiviranjem desnog tastera miša u određenoj ćeliji odabrali komandu Ceil's Properties i u okviru polja Background okvira za dijalog Ceil's Properties odabrali neku od ponuđenih boja koju bismo postavili u pozadinu same ćelije ili jednostavno iz dodatne palete sa alatkama odabrali neku od boja, automatski ta boja se postavlja na
pozadinu naše ćelije ili ukoliko želimo da pozadinu postavimo na kompletnu tabelu, tada bismo u okviru okvira za dijalog Table Properties i njenog dela Background odabrali istu opciju Color i odabrali boju koja bi se u tom slučaju pojavila u svim ćelijama same tabele. U samoj tabeli, pored toga što možemo da unosimo tekst, možemo da dodajemo i različite grafičke elemente i da ih u svakom momentu dodatno uređujemo, što predstavlja jednu od izuzetno dobrih mogućnosti kada želimo da tekst formiramo u više kolona. Znači da ne bude formiran onako standardno u jednoj koloni, nego da bude prikazan u 2 ili više kolona. Da bismo pregledali kako izgleda naša stranica koja sadrži određenu tabelu, iz menija Preview odabiramo komandu Preview in Browser i tada se u samom Internet Exploreru prikazuje izgled naše web stranice koju smo uređivali, gde je u ovom slučaju tekst pozicioniran u desnoj strani naše tabele i ovde se može vidjeti da sama tabela ne sadrži okvirne linije, što predstavlja izuzetno dobru mogućnost kada želite da se tekst nalazi u 2 kolone, a da dodatno ne bude ni na koji način oivičen. S tim da, kada se radi o samim tabelama, svi njeni elementi se mogu dodatno uređivati i formatizovati kako bi tabela dobila što bolji izgled, odnosno kako bi se svi podaci koji se u njoj nalaze bili na što bolji način formatirani. Nakon samog uređenja tabele obavezno je aktivirati komandu Save, čime bismo sačuvali sve napravljene izmene i time samoj stranici koja se naziva u ovom slučaju tabela HTM dodali tabelarni prikaz i dodatno ga uređivali. Color, red,